Inkuru zigezweho ziremeza neza ko abasirikare bangora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye guhura n'uruva gusenya ibintu ntabwo byabagendekeye neza. Ku mirongo y'imbere ku rugamba haraturuka amakuru avuga neza ko abasirikare bagera kuri 17 b'igisirikare cya Angola bo bamaze kwitaba Imana ku ikubitiro nyuma y'uko hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane mu bice bitandukanye. Ndakubwira neza ko izi ngabo za Angola zari mu muhanda werekeza Mikenke nk'uko benshi bakomeje kubivuga. Mama 23 nta mbabazi nta mpuwe yongeye kubasheringaho ibiremereye cyane byaje gutuma benshi bavuga neza ko izi ngabo zongeye kwisanga mu ntambwe 18. Abasirikare ni benshi cyane hafi na Mikenke, bisa nkaho izi ngabo za Angola zitaratungurwa cyane kuko gutakaza abasirikare benshi barabibona neza ko byabateye igihunga gikomeye cyane mu gihe Wazalendo n'abarundi bo bamenyereye gupfa umunsi ku munsi isaha ku isaha. Biraza kugenda bite ko perezida wa Angola ubwo hapfaga abasirikare 3 gusa abaturage bamushyizeho igitutu gikomeye cyane ndetse ubwo imirambo yagiraga ku kibuga cy'indege muri Angola iturutse Kinshasa, dore ko ariho yari yabanje kujyanwa iturutse muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Habaye ikintu kidasanzwe, abaturage bararakaye cyane babwira perezida neza ko batifuza kongera kubona umusirikare wabo ugwa mu bintu atazi ndetse agwa mu ntambara idafite ihuriye n'igihugu cyabo. Hapfuye 3 igikuba kiracika. None uyu mugabo utetse igihugu cya Angola araza gusobanurira icy'abaturage ko ibintu byamaze kujya ku karubanda, ko guhishanga habisa naho bitari buze gukunda kuko hafashwe amashusho ndetse n'amafoto agaragaza ingabo za Angola no mu mpuzankano z'iki gisirikare zamaze kugarikwa neza. Amakuru aravuga neza ko abarenga 17 bapfuye, abakomeretse ntituramenya imibare. Ibintu birakomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Madubu ndetse na AFC 23 bakomeje kujya mu ngamba zo gukomeza kugenda bagerageza kwirwanaho. Ku murongo wa telefone abari muri ibi bice bakomeje kugenda bagerageza kutubwira uko ibintu byagenze ndetse nuko bihagaze kugeza ubu. Gusa icyo twakuyemo ni iki: twasanze abasirikare bangora kubera ko asa naho ari bashya muri uru rugamba, bari bamenyereye ko izi ngabo zabo akenshi ahangaha zagitinga nka instructors cyangwa se nk'abarimu bagenda batanga amabwiriza n'amasomo. Kongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba byabagoye cyane gutungurwa, dore ko basa n'abari bafite ibikoresho bo bisa naho bidasanzwe. Izi ngabo za Angola zigerageza kurwana intambara iri moderne, ariko hano ntabwo bikora kuko imiterere y'ahangaha bisa naho utahazi ushobora no kuhagwa. Ibi nibyo bibaye kuri abasore ba Angola, kandi inkuru zikavuga neza ko atari bo bonyine kuko no mu bakomeretse harimo abakomeretse cyane bishobora kuza kurangira uyu mubare w'abapfuye urenga 17. Ni inkuru zikomeze gucicikana, ariko kandi bikavugwa neza ko Mama 23 yakoze ibi ngibi nyuma y'uko bivugwa neza ko hari ingabo za Angola zazanywe nazo ngo ziza gufatanya n'abacancuro, kuko nyirango murabizi neza ko igihugu cya Angola ni kimwe mu bihugu bifite ibijyanye n'ikirere gikontororwa ndetse n'indege za kajugujugu. Bivuze neza ko bafite n'abasirikare bari abaspecialiste muri ibi ngibi. Aba rero ngo bari baje mu rwego rwo gufatikanya n'abacancuro gukomeza kugurutsa amadrone ndetse no gushyiramo amakoordinate agiye atandukanye, kuko byagaragaye neza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zagerageje kwigishwa ibi ngibi, ariko biza kurangira bitabagendekeye neza kuko byaragaragaye neza ko ingabo z'abarundi zagiye nazo zibigerageza, ariko bikarangira izi ngabo drone zigurukije zirashe muri bagenzi babo. Bisa naho ari coordinate bakoraga nabi ndetse bakaza kugenda bihekura. Ingabo za Angola zo rero zifite skills zijyanye n'ibi ngibi, ni nayo mpamvu ngo zari zazanywe, ariko bisa nkaho ubwoba bwamaze kuzitaha igikuba cyacitse. Uhagarariye ingabo za Angola ziri kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivugwa neza ko afite ofisi ndetse n'ibirindiro bikomeye abarizwamo n'abasirikare bamurinda hariya mu mujyi wa Uvira. Biravugwa neza ko abasirikare benshi ariko bamurinda babarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo uretse baba bamuri hafi bazanye nawe baturutse muri Angola. Aha rero bikavugwa neza ko umutekano we nawe utizewe na gatoya, kuko isaha ku isaha ashobora kuza gutungurwa na za operasiyo zikomeye cyane z'intare za Sarambwe n'Amadubu bakaza kumukorera ibitendo bikomeye cyane. Ubwoba n'igitutu ndetse n'igihunga ni byose ku ngabo z'igihugu cya Angola ziri kugaragara kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Ariko nanone benshi cyane bakavuga neza ko izi ngabo za Angola zari zaratinze kubona ubundi Mama 23 w'ikigera hano ibasha kukwakira. 3 bari barapfuye bateje ikibazo. Reka turebe ikiza kuva muri urupfu rw'abasirikare barenga 17 nk'uko amakuru ari kugenda
kugenda abigaragaza. Nanone kandi turaza guhita dukomereza mu nkuru zacu twigire mu bice bitandukanye muri grupoma ya Bijombo hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, aho bivugwa neza ko wazarendo zagerageje kuhagabiza igitero zifite intwaro zisa naho ari intwaro ziganjemo intwaro ziri medium. Izi ntwaro kandi ni intwaro zashoboraga kwirukankanwa, ariko ibyabaye kuri wazarendo mu by'ukuri ntabwo byaboroheye. Niki wazarendo zitariga ku buryo zishobora kuza kugaba igitero kuri M23 zitwaje izi ntwaro maze zidafite izindi ngabo ziremereye cyane nk'ingabo z'abarundi, kuko nizo zagiye zigaragaza ko basi zishobora guhangana nubwo nazo zagiye zihagwa, ariko wazarendo zishoye maze zibonye urufaya rw'amasasu rutangiye kuzisukwaho zita zihindukira zifata umwanzuro wo kwa divansinga. Narabibabwiye M23 igucanaho umuriro ikagucunga gusa ukimara guhindukira ureba inyuma ngo ushaka kwirukanka, aho ngaho niho ubupfiriye. Sasa intare za Sarambwe zigucanaho umuriro mu bitugu, intare za Sarambwe zikagukubita ditanka neza ukaza kwisanga wamaze kugenda ucanganyukirwa. Ngira ngo ibi nibyo byabaye kwizi wazarendo mu by'ukuri zamaze kwirukanka amasigamana maze zisiga bagenzi babo ku kiwanja neza. Mayiti ni nyinshi cyane, imihanda hano muri grupoma ya Bijombo. Izi wazarendo ntabwo zorohewe na gatoya. Ni amakuru agaragaza neza ko iki gisirikare cya FCM23 gikomeje kugenda gikora ibitendo bikomeye cyane mu bice bitandukanye, ariko kandi bikagaragara neza ko izi ngabo za wazarendo arizo zari zishoye muri iki gitero. Bivuga neza ko confidence zari nyinshi cyane, bavuga neza ko bashobora gusubiza M23 nyuma hariya. Bumvaga neza ko ibirindiro bihari bashobora guhangana nabyo, nyamara ntabwo byabahiriye na gatoya, dore ko bitanaboroheye no kugeza n'ubu. Benshi baravuga neza ko izi ngabo za wazarendo zakubiswe n'inkuba itagira amazi mu kwirukanka amasigamana, zongera kwisanga ziri kugwa mu mitego ikomeye cyane, aho hagaragara imirambo y'abawazarendo myinshi cyane kugeza kuri ubu ngubu. Namakuru agezweho yemeza neza ko mu mujyi wa Uvira hongeye kugaragara akavuyo k'urujya n'uruza rw'abasirikare n'uruvangitirane rw'abasirikare batandukanye biganjemo abaturutse muri Angola, abarundi, abacancuro, FARDC, wazarendo ndetse n'abandi batandukanye, harimo n'ingabo nkeya za Tanzania. Aba bose bari guhangana ndetse bari kugerageza kureba uko basubiza FCM23 inyuma, ariko bisa naho byabagoye. Uribaza ngo bimeze bite? Ni mu gihe abaturage bo muri umujyi wa Uvira bahangayikishijwe ndetse batewe ubwoba n'ibyo bari kubona muvoma zidasanzwe z'abasirikare mu makaritsiye agiye atandukanye, ndetse intwaro zisa naho ziremereye. Bisa nkaho M23 iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kuyikanga ndetse cyamaze kumenya umugambi uremereye cyane wo gusubira muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko biri kugenda abigaragara. Abasirikare ni benshi cyane, bivugwa neza ko kuri ubu ngubu abaturage batari kubona ubwinyagamburiro bitewe n'umutekano muke. Babona neza ko ushobora kuba uri muri uyu mujyi, kuko ibi ntabwo byari bisanzwe. Na makuru agaragaza neza ko M23 nyuma yuko ikuri intwaro zari inyuma zimeze nka backup, intwaro z'umusada, bikavugwa neza ko zishobora kuba zigiye gukoreshwa mu kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero byamaze kugaragazwa nuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gisa naho gifite ubwoba budasanzwe guhuruza abasirikare bari mu bice byose. Ubu barabyiganira mu mujyi wa Uvira, ibintu bisa naho bidasanzwe. Abaturage baravuga neza ko izi muvoma zidasanzwe ari no mpamvu bagize ubwoba bukomeye cyane, kuko bari kwibaza ikigiye gukurikiraho nyuma yuko abaturage ndetse bakomeje kugenda binubira ukubyigana ndetse n'umuvundo ukomeye cyane, ari naho abazarendo bakomeza kugenda bakorera ibikorwa by'ubusahuzi. Ni amakuru avuga neza ko FCM23 nawe yiteguye cyane muri uyu mujyi wa Uvira, ashobora kuba hagiye kubera urugamba rw'isibaniro, ariko kandi izi ngabo benshi bakavuga neza ko zihangayikishijwe nuko FCM23 ifite ibirindiro bitandukanye muri iyi misozi ikikije uyu mujyi nk'uko bigenda bigaragara. Benshi bakaza kuvuga neza ko izi ngabo zazanywe mu rwego rwo kugira ngo barebe uko bashobora guhangana n'igitero icyo ari cyo cyose cya FCM23, nyamara birengagije neza ko muri aba bari kubyiganira muri uyu mujyi wa Uvira harimo ingabo za M23 ariko zambaye civile, zajemo mu buryo bwo gutata ndetse no kumenya amakuru. Muvomi yari yose iragira mu ntare za Sarambwe ndetse iragira na headquarter. Oda ni oda, isaha n'isaha dushobora kuza kumva
kumva umujyi wa Uvira wongeye kuba tombe, ndetse hongeye no kubera intambara bisa naho itazoroha nk'iyabaye ubwo uyu mujyi wigarurwaga na M23, kuko uyu mujyi urimo abasirikare ndetse n'intwaro nyinshi cyane nk'uko biri kugenda bigaragara. Amashusho kandi aragaragaza imirongo y'abasirikare bisa naho bakiri kwinjira muri uyu mujyi banyuze ku mupaka wa Kavimvira, bisa naho abarundi nabo bongeye kudeployinga izindi ngabo nyinshi cyane, uretse ko hari bamwe mu basirikare nabo iyo baje kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi bahita bambukira ku butaka bwa Kongo mu rwego rwo kubona inzira ya hafi, ngira ngo ingabo za Angola nazo zigeze gukoresha iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye kugira ngo baze kwambuka maze baze ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amategeko n'amabwiriza benshi bavuga neza ko M23 ifite ari uko izi ngabo zibanza gushwanira muri umujyi nk'uko bisanzwe, kuko benshi bavuga neza ko ingabo zigera ku ngabo amoko atanu niko navuga, cyangwa se abasirikare bari mu bice bitanu baturutse mu bice bitandukanye ndetse basa naho batatorejwe hamwe ntacyo bahuje kumara iminsi ibiri muri uyu mujyi bataratangira gushwana ndetse no kurasana nk'uko bisanzwe bigaragara hagati ya Wazalendo ndetse abarundi n'abacancuro. Ibi rero biravugwa neza ko ubwabo baza gusubiranamo, kandi M23 benshi bagiye baca amarenga yuko ifite ukuntu igiteranya abasirikare mu buryo bwa bucece. Ibi rero M23 iraza kwa divansinga ijya mu mujyi wa Uvira sangahe ni ryari? Ibi nibyo dukomeza kugenda dukurikirana. Gusa igihe hari mu mujyi wa Uvira hari akavuyo, hari muvoma zidasanzwe, hari abasirikare banyuranyuranamo mo barabyigana n'abasivili, ibintu birakomeye cyane, bisa nkaho ibintu bigiye guturika, ndetse benshi baravuga neza ko izi ngabo akavuyo zirimo M23 ishatse kurekura amakompura, ndetse hajya hapfa ibivunge by'abasirikare benshi cyane kuko bari mu kavuyo. Ni ibivunge by'abasirikare, urabona ko ibintu bisa naho bidasanzwe, wagira ngo ni umujyi wa gisirikare, wagira ngo nta baturage bahatuye. Ibi rero M23 mu kuba iri muri iyi misozi kuba yafata umwanzuro wo gusheringa muri aba basirikare ndetse ikabanza guteguza abaturage, byayorohera cyane kugira ngo aba basirikare babashe gusubizwa inyuma bitewe n'ibivunge barimo. Kurasa amabombe muri ibi bivunge mu buryo bwa gisirikare bisa naho byakorera M23, ariko ntabwo irakora icyo ari cyo cyose kigaragaza neza ko itewe ifemba no kwinjira muri uyu mujyi. Ikibuga irimo irakiga, irashaka kumenya ni bande, ni bangahe, ese bafite ibe bikoresho bishobora guhangana natwe. Ibi rero mu gihe M23 yaba yamaze kubona information ikeneye kuri aba basirikare, benshi baremeza neza ko nta kiza kuba gisigaye, intare za Sarambwe zihita zitangira gusheringa nta mbabazi ndetse zikinjira uyu mujyi. Ibintu ntabwo byoroshye, ni inkuru nanone zitugeraho zituruka za Kisangani zivuga neza ko imirwano ikomeye cyane hagati ya FDLR ndetse n'igisirikare cya AFC M23 nawe yakomeje kugenda ifata urundi rwego. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya AFC M23 bakomeje kugenda bagaragaza neza ko urugamba aho rugeze hasa naho ari hahandi umwana arira nyina ntiyumve. Ibice bitandukanye biragaragaramo imirwano n'ibitero ku mpande zombi. Ubu hari hatahiwe FDLR yarashinze ibirindiro hano werekeza za Warikare neza. Intare za Sarambwe zagezeyo ndetse zitanga isomo nk'uko benshi bakomeje kugenda babigaragaza, ndetse banavuga neza ko kugeza kuri ubu M23 yamaze gutanga umwitangizwa n'ihako twavuga, yasizeho ingamba zituma igitekerezo cyose gishobora kuyizaho kitaba gitunguranye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Niyo mpamvu ikomeje kugenda ihangana n'aba basirikare ndetse ikabasubiza inyuma mu bice bigiye bitandukanye. Ibintu bigenze nabi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru atugira haremeza neza ko intwaro ziremereye cyane zirimo inini n'intoya. Abasirikare 16 b'igisoda cy'u Burundi, ibingibi byose M23 yamaze kubyibikaho nyuma yo gutera defense zikomeye cyane z'ingabo z'u Burundi mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Operation M23 yakoze yaze gutanga byinshi cyane mu bijyanye n'inyungu, mu bijyanye n'urugamba. Ibi ngiye kubikubwira ngo usobanurire agahinda gakomeye cyane leta y'u Burundi maze kwemeza igihombo gikomeye cyane cyo gutakaza intwaro nk'uko amakuru bigaragaza. Ni imirwano yamaze nibura amasaha agera kuri 3 ahahera mu rukerera isaha y'isa 10 ndetse kugeza aka kanya amasasu menshi cyane aracyavuga, ariko bisa nkaho urugamba rwamaze guhoshwa. Nuko ingabo z'abarundi zageragezaga kuza gutanga ramforo zifatikanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo, byaje kurangira batezwe ndetse baza gukomwa mu nkokora n'ingabo za M23
M23 zari zamaze kuzenguruka izi ngabo z'abarundi, ahaje gufatwa mpiri ndetse hafatwa n'ibikoresho. Amakuru agaragaza bamwe mu bayobozi ba M23 bazindutse bahagarara ndetse berekana izi ntwaro zigiye kwifashishwa n'igisirikare cya M23. Amakuru aravuga neza ko kuva M23 yari imaze iminsi idafite ikibazo cy'intwaro. Izi ntwaro zishobora kwifashishwa n'abasirikare batwirwanuye bari gukorana na M23 mu kurinda ibice bitandukanye, ndetse byagaragaye ko bo ikijyanye n'intwaro baba bafite nke cyane ndetse n'imbunda zisa naho zamaze gusaza. Izi ngabo z'u Burundi kandi zatakaje intwaro zirimo n'imbunda zari zimaze iminsi zoherejwe nyuma y'uko abarundi bari bamaze iminsi bataka ko bakoresha ibitwaro bitagezweho, ndetse aho bohererejwe intwaro zivuguruye ndetse ziganjemo inshyashya. Izi rero nizo M23 yamaze kwibikaho ku buryo bukomeye cyane. Ni ikirundo cy'intwaro ndetse byamaze kugaragara neza ko M23 nyuma y'uko yafashe izi ntwaro ndetse kugira ngo izikure muri ibice bikaza gusa naho byari byagoranye, haje gufatwa tanka y'intambara y'igisoda cy'u Burundi iratwikwa kugira ngo iki gisoda cy'u Burundi kitongera kuyisubiza nyuma y'uko M23 yari ibonye neza ko kuza kuyikura muri ibice biza kugorana. N'amakuru kandi atugiraho yemeza neza ko M23 yongeye kudeployinga abasirikare bashya baturutse Bukavu ndetse berekeza muri ibice byerekeza Kamanyura, ndetse baringa za Kamanyura baza Sange na za Ruvunge mu bice byerekeza mu mujyi wa Uvira, inkengero z'umujyi wa Uvira ndetse no mu kibaya muri Plaine de Rusizi, Kabunambo ndetse iya mbere n'iya kabiri, ibice nka Mikenke ndetse ibice nka Puezero kwerekeza mu bice bya Minembwe. Aha hose harumvikana amasasu menshi cyane. Benshi baribaza niki cyongeye kuba, ariko kandi nanone Imana y'Umurenge yongeye kubumva kuko bivugwa neza ko M23 yakomeje kugenda iburizamo ibitero bikomeye cyane bya Wazalendo bigamije gusahura inka ndetse no kwica aba baturage kuko bikomeza kugenda bigaragazwa. Generali Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23, nyuma yo gutanga itegeko ko M23 ishobora kongera gusubira muri umujyi wa Uvira isaha yari yose. Benshi mu baturage baravuga neza ko uyu mujyi wa Uvira intambara zikomeje kugenda zihaba ndetse no mu nkengero zaho zamaze kubicisha inzara ndetse n'ubukene bitewe n'umusoro basora wa buri kanya basoreshwa n'izi Wazalendo, ndetse baba bifuza ko M23 yakongera kugaruka muri ibi bice. Bavuga neza ko igihe M23 yakontorolaga umujyi wa Uvira bari bafite amahoro n'umutekano ndetse ko bahahaga bakaronka, ariko bivugwa neza ko ubu ngubu bataha kare bitewe no kwirinda ubujura, ndetse hakomeje kugaragara n'ivumagatanyo ndetse n'akavuyo gakomeye cyane muri uyu mujyi. Indi nkuru itugira hiremeza neza ko ingabo zaturutse Murangura imirambo yabo yamaze kugezwa Murangura uyu munsi, nyuma y'uko M23 yarashe ingabo za Ngora zari zaje gutanga amahugurwa ndetse n'amasomo ya gisirikare, ndetse bivugwa neza ko iki gisirikare cya Ngora cyari cyakoze ikimeze nko kuzana abasirikare harimo n'abari mu masomo ya gisirikare ngo baje gukora stage kuri ubutaka bwa Kongo kuko byagiye bigaragazwa. M23 yaje kubatunguza amakompra menshi cyane aho yabateye mu kigo bivugwa neza ko bakoreragamo ndetse bari kumwe n'abacancuro aho bateguraga ibijyanye no gutegura ibitero binyuze mu kirere. Aba basirikare bangura rero baraguye ahangaha muri iki kigo ari benshi cyane. Imirambo yabo ubwo twavugaga inkuru zerekana neza ko yamaze kugera i Kinshasa ku munsi w'ejo, ubu byamaze kumenyekana neza ko nanone muri uru rukerera rw'uyu munsi izi ngabo zamaze koherezwa Murangura. Nagahinda kenshi ndetse bivugwa neza ko perezida w'igihugu cya Ngora ibi kubisobanurira abaturage be byakomeje kugenda bimugora cyane, ndetse bisa nk'aho iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora kuzabura izindi mbaraga ziza kuba zagifasha muri iki gisirikare, kubera ko abenshi bari kugwa muri iyi mirwano, abenshi bakaza ndetse bakahatakariza ubuzima. Abacancuro bo kugeza kuri ubu bamaze gutinya M23 nyuma yo kugenda ibakuramo akazi yica babiri batatu, bisa nkaho abasigaye bamaze gutinya kongera kwegera urugamba, dore ko bari gutanga amaoda ndetse bakagerageza gukora ibyo bakorera kure. Ibituma M23 isa nayo ikomeje kugenda ibona gahenge, ibitero byo mu kirere bisa naho byagabanutse. Amakuru kandi agenda asobanura neza ko kugeza ubu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeza kuba cyafata ibikorwa bitandukanye biri gukorwa n'ingabo zabo, bisa naho ari ibikorwa biteye isoni maze bakabishyira ku gisirikare cya M23. Ndakubwira neza nko mu bice bitandukanye bya Warikare werekeza mu bice bya Warikare nyine haravugwa impfu nyinshi cyane z'abaturage, aho FDLR yongeye kugaragara muri ibi bice nyinshi cyane. Nyamara igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gukora propaganda zumvikanisha neza ko igisirikare cya M23 aricyo gikomeje kugenda cyica aba baturage. Mu by'ukuri nta naho bihuriye na gatoya. Ibintu rero bisa naho bikomeje kugenda biba bibi cyane,
ndetse biri kugenda bigaragaza neza ko igisoda cy'u Burundi kiri kwisanga gitakaza abasirikare benshi cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC sinakubwira wazarendo bo benda gushira, ariko kandi nanone haracyumvikana ibiturika biremereye bivuze neza ko 23 iri kugabwaho ibitero bikomeye cyane mu bice kontrola ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania, bisa naho zongeye kwinyara mu isunzu ngo zongere kugaba ibitero muri izi defense za 23, ariko bisa naho 23 nayo yaryamiye amajanja. Nanone ndakubwira neza ko ku murongo wa telefone Tshisekedi yongeye kwakira telefone ituruka ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kubwira mugenzi we utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko batamworoheye na gatoya. Ni mu gihe eta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi ikomeze kugora inama zikomeye cyane zishobora no kuza kugira ingaruka kuri ubu butetsi bw'uyu mugabo Evariste Ndayishimiye. General Neva wakomeje kugenda tumvikana na Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'abandi bayoborana iki gihugu ku bijyanye n'umubare w'abasirikare woherezwa kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yabwiwe na mugenzi w'utetsi Burundi ko ubu bavugana hashobora kuba hari imyanzuro igiye gufatwa itandukanye n'ibyo bari barumvikanye, bitewe n'igitutu leta yamaze gushyira kuri uyu muyobozi, bitewe n'ingabo ziri ku butaka bwa Kongo zikomeje kuhatikirira mu mirwano 23 ikaba itazoroheye na gatoya. Abarundi bashobora kuva kuri ubu butaka nk'uko Tshisekedi yabibwiwe, ndetse ashobora kuza kwisanga iyi ntambara ayisigayemo wenyine n'ingabo ze. Makuru agezweho nonaha na makuru akomeye cyane yemeza neza ko umutwe wa AFC 23 uri gukomeza mu guhatana, ndetse bisa nkaho iby'urugamba biri kujyana n'ibijyanye na politiki na diplomasi. Amakuru agezweho aremeza neza ko igisirikare cya AFC 23 cyongeye kwerekana neza ko gucamo Kongo kabiri byo atari ibintu byo kuganirwaho, ndetse bisa n'ibyamaze kwemezwa, ndetse igihugu kigenga amahoro akongera guhinda. Ibimenyetso bigera kuri 3 ndi bukubwire byerekana neza ko 23 ibi nubwo benshi batabyumva bakabona sanctions zizashyiriweho Joseph Kabila, ndetse bisa nkaho 23 yakuwe mu mujyi wa Uvira. Ibi byose ntacyo bivuze. Wibaza impamvu James Wane, uyu muyobozi wa UN, yafashe umwanzuro wo kuza ku butaka bwa Goma, ndetse akinjira ku kibuga cy'indege cya Goma, agatererwa kashe muri pasiporo ye irimo ibirango cyangwa se ibirango bya 23. Ibi byose bikaza kugenda bigaragazwa nuko uyu mugabo yatemberejwe mu mujyi wa Goma, yerekwa ingamba ndetse zashyizweho mu mutekano administration, ubuyobozi guhera ku nzego zibanze kugera kuri guverineri. Uyu kandi yeretswe byinshi cyane birimo polisi cya AFC 23 ifite igipolisi hariya mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bisa nkaho cyamaze kuba nk'igihugu nubwo bitaremezwa. Uyu kandi James Wane, ndetse ndakubwira neza ko yari yatumwe n'imiryango irenga 4, imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, imiryango ishinzwe kwishyura kwizana kw'ibihugu ndetse no kubahiriza imipaka. Ibintu bijyanye n'ibyo byose bari basaga naho ariwe bagize imboni yabo. Uyu kandi ngo yarabikomfurimye cyane, ndetse yaberetse neza ko igisirikare cya 23 ndetse gishobora kuyobora n'iki gihugu cya Kongo muri rusange. Ibi byose byagiye bikubitana n'ibyagiye biva mu masezerano y'amahoro yagiye asinywa mu bihugu bitandukanye, ayi Washington, amasezerano y'i Qatar, ndetse n'amasezerano yo mu gihugu cy'Ubusuwisi ari n'ayaheruka. Ibi rero ndaza kubihuza maze mite nkubwira ikijyanye no ko 23 imaze kugenda ibona igisa naho ari ubwigenge gashinga igihugu, maze ngo amahoro agahinda. Ibitero byo birakomeje ku mirongo y'imbere ku rugamba, haracyari ibiturika mu by'ukuri. Nubwo ndi bukugarukire kuri icyo cyo gucamo Kongo kabiri 23 ikabona ubwigenge, ntabwo byigeze bihagarika ibitero bikomeye. Amakuru aragaragaza neza ko ibitero bikomeye cyane biri kunyura ku butaka, uko bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kujegera mu bijyanye n'intwaro zikoreshwa mu kirere, ndetse bisa nkaho cyamaze gucika intege. Amakuru aragaragaza neza ko 23 yo iri kwa advancinga, ndetse iri gukubita itabariye, igakomeza kugenda ya advancinga nk'uko bigaragara mu bice Kabunambo, ibice nka Mikenke, ibice nka Sange, ibice Sange gusa ho ntihari imirwano myinshi cyane nk'uko bigaragara. Ibice byerekeza Puezero, aho hose hakomeje kugenda hagaragara imirwano ikomeye cyane. Nanone hongeye kumvikana imirwano kurasana gukomeye cyane werekeza Walikale, ho 23 yesuranye na Wazalendo, ariko kandi bivugwa neza ko zitari Wazalendo, ahubwo hari higanjemo FDLR. Ibi byose turabigarukaho. Ikirwa gucamo Kongo kabiri reka bari cyo twibandaho. Namakuru agezweho none hayemeza neza ko 23 yamaze gusa nibona ibisa naho
nkaho ari ibyemezo bya nyuma byo kuba yagira igihugu cyigenga. Iki gihugu nyamara bizarangira kibaye igihugu cyigenga. Amakuru aragaragaza neza ko abakomeje kugenda bakora supervision bagenda bakontorora ibijyanye n'ibyaba bisabwa barebe nimba FCM23 hari ibyo yujuje, bamaze gutanga confirmation ya nyuma ndetse bisa nkaho byarangiye ndetse nta n'igisigaye. Amakuru aragaragaza neza ko umutwe wa 23 kandi usa naho wamaze kugenda utsinda Tshisekedi mu buryo bwo kugenda bamutega imitego akaza kwinyuramo bikaza kurangira aricyo cyamukozeho. Biramutse bibaye benshi bagaragaza neza ko iyi leta ishobora kuza kuba yabamo umuvuduko udasanzwe y'iterambere mu gihe yabigize ubuyobozi buguma mu mujyo burimo bitewe n'iby'agaciro ndetse n'imitungo itandukanye iri muri ibi bice bya Rubaya ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibuye rya Koruta rikomeje kugenda rihagaragara kurusha ahandi hose ku isi. Ibi byose bikavugwa neza ko 23 yabungabunga ibi bice. Abaturage bari barahunze bakagaruka, abaturage baherereye muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Canada, Belgique n'ibindi bihugu bitandukanye byagiye byakira bagiye nk'impunzi baturutse kuri ubutaka mu bice bya Masisi ndetse n'ahandi. Aba bose bagakomeza kugenda bagerageza kuza gukora imishinga y'iterambere iwabo. Abaturutse Minembwe, abaturutse mu bice bitandukanye, aba bose ngo amahirwe menshi nuko bashobora kongera kugira iki gice paradizo ndetse kurusha igihe icyo aricyo cyose kigeze kibaho, kuko hagaragara ibintu bisa naho byakorohereza uwo ari we wese. Imihanda izakorwa, ibintu byose bizaba biri ku murongo, nyamara benshi cyane bafite izi nzozi nyamara zigiye kuba impamo. Byagiye bivugwa kenshi. General Michel Ruhunda makanike yavuze neza ko batazemera kongera gutega amajosi kandi ko ubwoko bw'abanyamurenge buzabaho kandi ko abazasigara bazabona gakondo yabo yarabaye paradizo intangiriro yatangiye. Ibi rero bikomeje kugenda bigarukwaho n'imiryango ikomeye cyane ivuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugenda gikora ibyaha bikomeye by'intambara kandi bakabikora mu bihe bitandukanye no mu bice bitandukanye, ibidahereza amahirwe Tshisekedi yo gukomeza kuba umwe mu bahabwa nyine amahirwe yuko ibi byahagarara. Igitutu gikomeye cyane ndetse na pressure ku muyobozi w'igihugu cya Kongo byo bisa naho ari byo gusa, ndetse haragaragara igisa naho ari ikikango cya buri kanya kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'iki gihugu cya Kongo. Mu by'ukuri ikirwa balkanization cyo gisa naho cyamaze kugera ku kigero cyo hejuru ugereranyije n'igihe byagiye bivugirwa ndetse ibimenyetso byinshi cyane byamaze kugaragara. Namakuru agezweho agaragaza neza ko igisirikare cya FCM23 cyamaje kuba cyerekana neza ko nta mikino ihari. Kurwanira uburenganzira bwawe ari uguhaguruka ugahozaho ntucike intege nubwo ibibazo biba bigoye, ibihano ndetse n'izindi obstacles zitandukanye kwitambikwa ndetse kugira abanzi benshi cyane, ibitero bitandukanye yaba byo ku butaka, mu kirere ndetse n'ibinyuze muri politiki ndetse n'ibihuha bitandukanye, gusebywa ndetse no kugira kwaho ibyo utakoze. Nyamara 23 ibi byose yakomeje kubinyuramo ikirwa balkanization. Benshi nyamara bakomeje kugenda bavuga neza ko cyamaze kugenda akemezwa. Balkanization ni iki? N'uburyo ibihugu bisa naho ari binini ariko bidafite umutekano uturuka ku mpamvu zigiye zitandukanye byemererwa gucibwamo kabiri kugira ngo ituze rya rubanda rize kubaho, maze abashyamirana bagasigarana abamwe mu gice cyabo ndetse abandi ikindi gice. Ibi biremeye muri politike mpuzamahanga. Ibihugu bitandukanye byagiye bigaragara ibi byarabaye, si muri Afurika gusa, n'ibihugu bitandukanye by'Uburayi ndetse n'ahandi. Ibi birazwi, uzi nka Korea y'Epfo n'iya ruguru, uzi nka Sudani y'Epfo n'iya ruguru. Ibi ngibi ntabwo twabitindaho. Amakuru ahubwo aragaragaza neza ko no ku butaka bwa Kongo iki gishobora kuba cyamaze kugenda kigera ku kigero cyo hejuru cyane, kuko 23 yakomeje kugenda igaragaza neza ko yifuza Kivu Republic. Kivu kandi kaba igizwe n'ibice bya Kivu zombi ndetse n'ibice binini cyane nkuko bigenda bigaragara, ariko nanone bikaba bisa nkaho ntacyo byahungabanya ku butaka bwa Kongo dusanzwe tuzi. Ibi bice bibiri bya Kivu 23 nimara kubyemererwa nkuko biri muri process, benshi bavuga neza ko bisa naho biri kumara no kurangira. Hazaba hari ubutaka bunini cyane buzaba buruta bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Ngira ngo murabizi ko Kongo ingana, ariko benshi bakavuga neza ko hazahita haba ikimeze nk'umutekano, maze abaturage ndetse n'abandi bamaze guhunga baturuka muri ibice bitewe n'intambara za hato na hato zagiye zihaba bakaba bagaruka, abandi bagiye i Burayi n'ibindi bihugu bakaza gukora ibikorwa by'iterambere babikorera ahangaha bavuka.
Ibi rero benshi babitegerezanyije amatsiko. Inkuru nkuzaniye iremeza neza ko izi process zigeze kure kandi ya FCM23 ibi kandi yamaze kugenda ibyerekanisha yuko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bamaze kugenda abagaragara habitwara nk'ingabo za leta. Discipline nyinshi cyane inzego z'ubuyobozi, igipolisi, inzego zibanze kugeza hejuru kuri guverineri, ibi byarapanzwe ndetse bisa nkaho M23 yatangiye gukora ibirango bishya ndetse n'ibindi. Biro benshi bakavuga neza ko bikomeza kugenda byavantage M23 muri iyi politiki yayo, ndetse dore ko urugamba rwo ku butaka rwo isa n'ubwo yarutsinze. Nubwo rutararangira, amasasa kivuga by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru naho ntihabura udutero shuma twa hato na hato, ariko kugeza ubu ngubu M23 iragaragarizwa urukundo rukomeye cyane. Benshi bakavuga neza ko iki gisirikare cya FCM23 rero gikomeje process, benshi bakabihuza nuko umuyobozi wa MONUSCO ndetse n'abandi bayobozi bakomeza kuza kugirana ibiganiro hariya mu mujyi wa Goma, aho twakita nka headquarter, hashobora no kuzaba kapitale ya Kivu Republic cyangwa se umurwa mukuru wa Kivu Republic mu gihe M23. Izi process bivugwa neza ko zigeze kuri 80%, hafi 90 zamaze gukunda. Amahanga yamaze kumva filozofi ya M23. Tshisekedi ibi arabisabwa kuko yagiye hakana neza ko M23 ari abakongomani, nyamara byaje kugaragara neza ko ari abakongomani ndetse baherereye mwa biriya bice bifuza uburenganzira bwabo. Amahanga akimera gukora iperereza, hagiye haza abasuperviseri, hagiye haza abashinzwe amahoro ku isi, abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'indi miryango ishinzwe ibijyanye na diplomasi, baje kuvumbura neza ko Tshisekedi yagiye abeshya kenshi mu manama agiye atandukanye we na Kayikwamba, bagaragaza neza ko ngo batewe kandi batewe ngo n'ibihugu by'ibituranyi. Nyamara iperereza ndetse n'ibarura ryakozwe ryasanze M23 ari abaturage bo muri ibi bice, ndetse bisa nkaho bagiye birengagizwa bagashaka kwimwa uburenganzira bwabo, aho Tshisekedi yashaka kubirukana ngo bajye kwibera mu birunga, ibintu bakomeje kurwanya ndetse bamushyiraho igitutu gikomeye cyane kugeza ubwo bamufatanye iyi migi yombi, yaba Ikivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ndetse bamufatana nyine navuga ko ari ibice binini cyane, imigi ya Goma, imigi ya Bukavu, imigi ya Uvira nubwo baje kuhava, ibindi bice bitandukanye by'ingenzi. Aha rero benshi bakavuga neza ko Tshisekedi asa naho yamaze kumenya neza ikarita ziri gucangwa za politiki na diplomasi, aza gusanga we asa n'ufite ikarita z'ibigarasha, ntabwo akigezweho. Ibintu rero biza kugenda bimucanga cyane, ibintu rero birakomeza kugenda bisa naho bitoroheye uyu muvandimwe Antoine Felix Tshisekedi, nyuma yo kumenya neza ko ingabo ze zamaze kugenda zitangira gucika intege, nyuma yo kumenya neza ko zishobora kuzakurwa muri ibi bice zarwaniyemo, zatakajemo ubuzima, zameneye amaraso, nyamara bikaza kurangira M23 ikomeje kugenda ibatsinda mu buryo bwa politiki. Izi ngabo by'umwihariko na Tshisekedi ubwe bagiye bibanda mu gushaka ibikoresho, bashaka izindi nkunga hirya no hino, nyamara birengagiza neza ko bafite kubanza no gufokasinga ku bijyanye no kuba bakubaka ikijyanye na politiki ikomeye cyane. Nyamara M23 yo yarwanaga ifokasinga kuri politiki ndetse na diplomasi ndetse no ku rugamba, kandi byose isa niyamaze kugarika Tshisekedi kuko yagiye yisanga mu mitego isa naho M23 yamuteze, akagenda yisanga mu bibazo bikomeye cyane ari guhandoringa, bisaba kwisobanura. Yagiye yisanga kandi ingabo ze zarakoze amakosa akomeye cyane, nayasaba kwisobanura kugeza ubwo zarashe mu mujyi wa Goma zikica umufaransa ukora mu muryango wa UN. Ibi kandi nabyo byabaye isaga ikomeye cyane. Tshisekedi yasabwe kwisobanura, asaba imbabazi, nubwo bisa nkaho benshi bamubwiye neza ko ubufaransa bushobora kuzamubabaza nyuma yuko abwiciye umuturage kandi wari ufatiye runini abakongomani. Ibi byose byagiye bivugwa ndetse bigaragaza neza ko ku ruhande rwa Tshisekedi hari icyuho mu bijyanye na diplomasi ndetse na politiki. Wiwe yagiye afokasinga mu guhangana n'ubutaka ndetse no kurwana, ariko biza kurangira bamukubise icy'umutwe. Ibi byose bikomeza kugenda bigaragazwa nuko Antoine Felix Tshisekedi asa naho ari umwe mu bamaze kuba batakarizwa icyizere n'amahanga, maze M23 igasa naho ariyo yakomeje kugenda igirirwa icyizere. Biragaragazwa n'ibikomeje kugenda bisirikira ndetse bigaragazwa n'abaza gusura M23, abayobozi batandukanye barimo na bamwe bo mu Burusiya nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov. Uyu numwe mu bakomeje kugenda bari kuroza bavuga neza ko M23 yakabaye ihabwa umwanya muri force cyangwa se mu gisirikare cy'igihugu.
n'amakuru agezweho yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo abagifashaga abenshi bamaze gucika intege ni nyuma y'uko AFC-M23 ikoreye ibitero bigiye bitandukanye ku bice bikorerwamo imyitozo ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ahagendaga hategurirwa urugamba. Ibi nibyo byatumye abacancuro bagenda bagabwaho ibitero bikomeye cyane ndetse abacancuro bakaza kugenda bahura n'uruva gusenya kuri ubutaka. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya AFC-M23 cyongeye guhana kihanukiriye ku buryo bukomeye cyane abacancuro, ku buryo bivugwa neza ko drone bakoreshaga inyinshi zamaze kwangizwa, izari zisigaye zamaze guterwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ibitumye abacancuro biyambika nk'ininja bakiyambika ibisa naho ari ibyatsi nabo boherezwa ku rugamba. Abacancuro ayo bariye bashobora kuzayaruka kuko ibyo bari biteze ntabwo ariko biri gukunda, kuko noneho basabwe kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifite ikibazo cy'umubare muke w'abasirikare nyuma y'uko abarundi bamaze kugenda bacika intege ndetse bamaze kugenda bahurira n'uruva gusenya muri iyi mirwano. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC noneho cyasabye abacancuro nabo kwifatikanya n'abandi bakaza kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu busanzwe aba bacancuro ntabwo bagaragaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bifashishwaga mu bijyanye na tekinike ndetse na tekinoloji, harimo gukoresha izi drone, kuba bamenya setting ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, bakagenda banatrackinga aho umwanzi yabaherereye bakoresheje ama devices bagiye bafite atandukanye. Kuri ubu ibi byose bisa nkaho nta musaruro ukomeye byagiye bitanga, kuko ibi bitero hari aho byagiye byangiza ndetse bigahitana abaturage mu Minembwe n'ahandi byagiye ndetse binagabwa kuri AFC-M23 ikagerageza kwirinda kubikora kenshi. na 23 ihangana nabyo byaje gutuma ubushobozi bw'iki gisirikare cya leta ya Kongo busa naho bwamaze kuba nkene. Abacancuro se baraza kumenya kurwanira muri iyi misozi koko biba bisa naho bigoye? Ese baraza kumenya guhanganira muri iyi misozi ko byagiye bigaragara neza ko uretse n'abacancuro n'ingabo za Angola zaje zishaka kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba zagiye zipfa nka bwa bushwiriri? Ibi rero bikaza kugenda bivugwa neza ko noneho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gisa naho kirangiye. Ibi kandi birashimangirwa nuko aba basirikare yaba bangora bagiye baza, abasirikare bose uretse abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zisanzwe ziri kuri ubutaka. Abarundi kandi nabo bafashwa nuko kirima nimwe bahana imbibi ndetse biba bisa nkaho bari ku butaka bwabo. Imyitozo bagiye bayikorera mu bice bisa n'ibyo bari kurwaniramo, nta tandukaniro riba ririmo bitandukanye n'aba babaza by'umwihariko abazungu bo byagiye bibagora cyane. Mbese ni ibintu bikomeye cyane. Imisozi n'amashyamba, ibaya, imigezi n'ibintu bisa nkaho bigoye uwo ari we wese ushobora kuza muri izi kondisiyo atabimenyereye, nibyo bisangamo bikarangira umusaruro wabo ubaye nkene muri rusange. Amakuru aragaragaza neza ko noneho bafashe umwanzuro wo kwiyambika ibiri nk'amashara. Benshi bakavuga neza ko abacancura impamvu bamaze kwambara ibi ngibi ari uko baba bagaragara cyane ndetse bakaba baramaze kumenya amakuru neza ko mu 23 ibiri kubahigisha uruhindu ku mirongo y'imbere ku rugamba aribo ibishaka cyane ku rwego iba isa naho ari bishaka kumvisha cyane, kuko iyo bamaze kuba nkaho bacika intege n'izindi ngabo zicika intege. Akenshi ba 23 yabikoraga mu rwego rwo gukomeza kugenda iburizamo ibi bitero bikomeye cyane biba bigenda bigabwa ku birindiro byayo binyuze mu kirere. None isa nkaho yamaze kugera ku ntego. Ubu ngubu ni vuta ni kuvute neza ibintu bigenda birushaho kuba danje ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko uko bimeze muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, yaba Uvira mu nkengero zaho, ibice bitandukanye bya Mikenke, Pwezero, Minembweho, ubu tuvugana nta musirikare wa Wazalendo cyangwa FARDC n'umurundi uhabarizwa. Intare za Sarambwe n'Amaduba arahigaruriye ibice bitandukanye bya Prene ndetse n'ahandi hatandukanye. Aha hose bisa nkaho igisirikare cya 23 kuba cyahakontora biri kucyorohera bitewe nuko ingabo z'u Burundi zacitse intege muri iyi minsi. Benshi bavuga neza ko zikeneye motivasiyo ikomeye cyane, ziragaragara ariko zisa naho zamaze kunanirwa, ndetse bikagaragazwa neza ko n'ibitero byo mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo bisa naho byamaze gucika intege. Ibi byose kandi biragenda bigarukwaho, benshi bakavuga neza ko 23 yo yakomeje kugenda igira consistency guhozaho ndetse ikaza gukomeza kugenda igora igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubwo kije kunanirwa. Amakuru akavuga neza ko AFC-M23 nubwo itarinjira uyu mujyi wa Uvira
bigaragara neza ko izi ntare za Sarambwe ziri tayari, ndetse isaha n'isaha hashobora kuza kugaragara ikintu gisa naho kidasanzwe. Ariko kandi nyuma y'uko itegeko ritaratangwa, benshi bavuga neza ko inzira zose zamaze gucibwa izi ngabo za leta ya Kongo ziba zihangana no gusubizamo 23 inyuma, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibikoresho ni byinshi cyane izi ngabo zifite mu mujyi wa Uvira, ndetse zifite na tekinoloji uretse ko yamaze kugenda yangizwa. Benshi bakomeza kugenda bibaza uko bigenda kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zitsindwa mu bice bitandukanye. Benshi ariko bamaze kumenya impamvu ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi FDNB batagira consistency cyangwa se batagira icyo twakita nko gufokasinga ngo bahozeho, kubera ko 23 yaje kuba yamenya umuvuno mushya. Benshi bagiye kumenya ingabo za leta ya Kongo n'abarundi baratatanye. 23 yagiye yifashisha operation zitandukanye igashaka ukuntu ihitana bakuru muri ibi bisoda byombi yaba FARDC ndetse na FDNB, ikabagaho ibitero. Iyo abakamandazi bamaze gupfa, abasigaye bagira inequilibre ku buryo baba badashobora guhangana nk'uko byari bisanzwe, bacika intege. Babumva niba kamanda yapfuye n'uburyo abarinzwe, babumva nabo nta garanti bafite, kandi bo bari kugaragara ku mirongo y'imbere mu rugamba, amasasa avuza ubuhuha. Ibi byagiye bigora rero izi ngabo za leta ya Kongo, kugeza ubwo benshi bagiye bavuga neza ko izi ngabo mu rwego rw'uko 23 yagiye yica bari bahedinze, ndetse ku mirongo y'urugamba ibintu bigakomeza. Hagiye hagaragara icyuho gikomeye cyane mu miyoborere, kuko hazaga abayobozi bashya bataramenyera ikibuga, mu gihe batangiye kumenyera nabo bakagabwaho ibitero, ndetse operation zitandukanye twagiye tuzibabwira. Ibi rero byagiye bituma igisirikare cya leta ya Kongo gicika intege umunsi ku munsi. Kandi ntabwo byagiye biba ku ngabo za leta ya Kongo FARDC gusa, byagiye binagaragara no ku basirikare batandukanye b'u Burundi, ahagiye hagwa abasirikare benshi cyane baturutse ku butaka bw'u Burundi, kandi basaga naho aribo bayoboye bagenzi babo. Ntabwo byoroshye na gatoya ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru igezweho n'amakuru agaragaza neza ko abacancuro noneho baje ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si abazungu gusa, ahubwo harimo ngo n'abirabura. Abacancuro bivugwa neza ko biganjemo abaturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Aba kandi bikavugwa neza ko baje mu matsinda agera kuri 2. Aba kandi ngo bafite intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Izi ni intwaro ziremereye cyane, ariko kandi aba bamaze no kuba bagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bahita bambukira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Kavimvira. Ibintu bisa naho bikomeye cyane. 23 yamaze gukurura amakuru, ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko aba bacanco nabo bisa nkaho nta gikomeye bazakora, kuko biganjemo abari mu myaka yigiye hejuru. Ibisa n'iby'ababanje, ndetse n'abandi bagiye baza bakananirwa, ndetse bakananirwa guhangana na FCM 23. N'amakuru agezweho none asobanura neza ko igisirikare cya FCM 23 cyamaze kumenya aya makuru, ndetse cyane yamenye batarahagera, kuko byagiye binugwanugwa binyuze mu butasi. Bikavugwa neza ko hari abacancuro bazakirwa ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Aba bacancuro kandi bivugwa neza ko baje bafite bimwe mu bikoresho byabo bitoya byibanze. Izindi ntwaro zaturutse ku butaka bw'u Burundi bivugwa neza ko ziri mu ntwaro nshya u Burundi berutse kugura. Ibi rero biraza gusobanura iki? Amakuru aravuga neza ko 23 ishobora kuba igiye kongererwa akazi gakomeye cyane, ariko nanone benshi bakavuga neza ko aba bacancuro nta gishya baje gukora. Iyi misozi ntibayimenyereye. AFCM 23 yabatsindiye mu bice bitandukanye, kugeza ubwo batangiye komongana, bagatangira gusaba inzira mu bihugu by'ibituranyi, ndetse bikaza kurangira banayihawe. 23 iravuga neza ko nta mbabazi yakongera kugirira aba bacancuro, mu gihe imaze iminsi igaragaza operation zikomeye cyane iri gukora n'ubundi ku bacancuro. Kuri ubu rero amakuru aragaragaza neza ko 23 isa naho iri mu ngamba nshya, ndetse ikomeje kugenda yigira imbere. Aba baravuga neza ko 23 ubu isa naho yari ifite amakuru, ndetse ariyo mpamvu yigije intwaro ziremereye imbere. 23 nayo ifite izi ntwaro, nubwo bivugwa neza ko iz'u Burundi zisa naho ari
nshya ndetse zizifashishwa n'aba bacancuro izi zo mu bwoko bwa M24 ndetse n'intwaro ziremereye cyane za BM24 Combat. Izi kandi zikaba zirasa kure. M23 nayo ifite imbunda ku musozi wa Kabunambo ya mbere. Iyi mbunda nayo yo mu bwoko bwa BM24 Combat kandi akaba ari ikimodoka kinini cyane kiba kiriho imbunda hejuru kisheringa mu birometero bya kure, ndetse bivugwa neza ko aba bacancuro nubwo baje ariko batangiye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'imiterere y'ahangaha, ndetse bigasa naho kuzaharwanira bizabagora. M23 yamaze kumetiriza iki kibuga ndetse isa naho yamaze kukimemoriza ku buryo bizagorana kugira ngo habe hagira uyikura muri ibi bice. Amakuru atugira haravuga neza ko M23 ku munsi w'ejo nk'uko twabibabwiye mu nkuru zacu, hari amakuru yavugaga neza ko hari intwaro ziremereye cyane zavuye kuri main stock Igoma ku bubiko bunini bw'intwaro bwa M23. Izi ntwaro ngo ziza kuzanwa neza zimwe zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu, izindi zinyuzwa y'ubutaka, biza kurangira zigejejwe i Bukavu aho zahise zinyuzwa hano za Kamanyora zerekeza hano muri ibi bice bya Uvira. Benshi bakavuga neza ko M23 yasaga naho yamaze kumenya amakuru ndetse ishaka uko yageza izi ntwaro zo guhangana n'aba bacancuro ku mirongo y'imbere. Amakuru aravuga neza kandi ko aba bacancuro baje noneho atarabo kuba bajya ku makompyuta ngo bakoreshe ikirere gusa, hashobora kuzahita hifashishwa aba bacancuro mu bitero bimwe na bimwe byo ku butaka. Bamwe bati aba bacancuro nta gikomeye cyane bagiye guhindura kuri ubu butaka, nanone abandi bakavuga neza ko abacancuro nanone bashobora kuba bagiye gusimbura ingabo z'u Burundi zisa naho zitangiye kunanirwa. Benshi bakavuga neza ko nta musirikare uwo ari wese aho yaba aturutse naho bwo haza umunyamerika ushobora gusimbura akamaro k'ingabo z'u Burundi zagaragaje muri ibice. Ni ibice u Burundi buhana imbibi n'igihugu cya Kongo, baba basa naho bari kurwanira ku butaka bamenyereye, ndetse imiterere y'ubutaka ikaba imwe, ndetse n'ahantu baba basanzwe bareba, dore ko abenshi bari n'abaturanyi b'ibi bice bya Uvira ndetse n'ahandi, bikaza kugorana kugira ngo uze kuba waza kuba usimbura ingabo z'u Burundi ngo ukora akazi zakoze muri ibi bice. Ndetse benshi baravuga neza ko aba bacancuro nabo bashobora kuzaririmba urwo babonye. Nta cyizere benshi bari kubaha kuko baravuga neza ko ntaho bataniye n'abaje ndetse bakagenda. Abandi bakavuga neza ko aba bacancuro uretse kuba baje kwirira udufaranga, ugereranyije imyaka yabo umuto ashobora kuba afite muri 48 hafi 50, bikavugwa neza ko aba ari abashinga imitwe isa naho ariyo kwirira amafaranga muri Afurika, kuko abenshi n'ubundi bagiye bazi neza ko muri Afurika bashobora kuba bakirwanisha nk'imiheto, ahubwo bagiye batungurwa no gusanga hari ingabo zikomeye cyane zitrained nk'ibyo baboneye Igoma. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragara. Ni inkuru zigezweho zivuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi we akomeje gushyigikira ndetse no gufasha uwo wese ushaka kuza kurwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo ze nawe zikomeje kuhagwa, ubanza akomeje kubikora kugira ngo arebe ko ingabo ze umurindi cyangwa se impfu zikomeje kugenda zizizaho zibe zagabanuka, maze umurindi wa M23 uze kuba wagabanuka. Nyamara benshi baravuga neza ko ibi ntacyo bishobora kumufasha, kuko abasirikare mu gihe bakiri kuri ubu butaka bazapfa kuko nibo bashyirwa imbere, kuko biba bisa nkaho aribo bari trained kurusha n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ariko kuba bari trained ibyo ntibakuraho gupfa, kuko M23 ntabwo byoroshye kuyinjirira ndetse no kuza kuba wayikura mu birindiro. Abacancuro bageze kuri ubu butaka bivugwa neza ko bari mu mubare wa 60 ndetse na 70. Iyo ni groupe ya mbere, hakaza n'indi groupe irimo 35. Aba nanone bikavugwa neza ko umubare wabo ari bake badashobora kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bashobora kuzifashishwa mu gutanga amasomo atandukanye ya gisirikare. Ibi turaza kubimenya nidutangira kubona bari kugaragara, dore ko ibitero byo biba buri saha. Turaza kugenda tubabwira ibya abacancuro M23 niba nabo itaza kugenda ibanyuzaho akanyafu nkuko yagiye ibikora. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bisa naho bitari bworohera iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23, kuko iyo ibanye abacancuro yitirya karungu kagira ngo yari Amavubi. Ibitero bisa naho bigiye kuba bishya, benshi barabinuganuga rwose muri uyu mujyi wa Uvira.
N'amakuru agezweho none haremeza neza ko igisoda cy'u Burundi cyongeye kugorwa n'urugamba ku buryo bikomeye cyane maze kiza guta urugamba kirirukanka ibyatumye abasirikare bagera kuri 3 Lieutenant Kano ndetse n'undi ufite ipeti rya kapiteni aba bose bamaze kugwa kuri uru rugamba. N'amakuru avuga neza ko ingabo z'u Burundi zongeye kwirukanka amasigamana nyuma y'uko igitero gikomeye cyane cya FC23 cyari cyamaze kubasumbiriza kibegera nk'uko byagiye bigaragara. Abarundi birukanse maze baza gutererana izi ngabo za leta ya Kongo bisa nkaho zari zishe muri uyu mutaka w'Abarundi, ndetse aba basirikare bakuru ntabwo bakizera ingabo za leta ya Kongo FARDC ngo abarizo ziza kubakorera protokole ndetse zize kuba ziri kumwe nabo nk'ababacungira umutekano. Wari urugamba rukomeye cyane rwerekezaga Bijombo ndetse ruturuka Bijombo rugana mu gice cyerekeza muri Plene, nubwo bisa naho byari bigoye ariko batekerezaga neza ko bashobora kuza kubigeraho. Ni urugamba kandi rwari rurimo intwaro ziremereye cyane n'umubare munini cyane w'abasirikare. M23 yatewe ku buryo bukomeye cyane irekurwaho amakompura. Ibi byaje gutuma M23 isubira inyuma ndetse itangira kwereka izi ngabo ko isa naho yatangiye gukora withdraw maze zitangira kwa advancinga zigira imbere. M23 kumbi yari yamaze gutegura ikimeze nko kuza kugota izi ngabo zamaze kurenga umurongo ntarengwa. Hari ibirometero ziba zamaze kugeramo ku buryo gusubira inyuma biza kubagora, maze M23 nayo ikaba yatanze sinyare ko baza gutanga ramforo. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko aba basirikare bakomeye bari barinzwe bagaragiwe n'ingabo z'Abarundi, dore ko urugamba rwari rurimo uruvangitirane rw'ingabo Abarundi Wazarendo, ndetse bivugwa neza ko harimo n'ingabo nkeya zangura, ariko kandi ntibyabujije aba basirikare bakuru ndetse kuza gupfa. Ndetse nk'uko nyine ngenda mbikubwira, harimo ufite ipeti rya Lieutenant Kano, ubwo ni Lieutenant Colonel, ndetse hakaza kuza n'ufite ipeti rya kapiteni, ngira ngo baba bagaragara. Aba rero baje kuraswa, ibintu byaje kugaragara nkaho Abarundi batereranye izi ngabo nyuma y'uko amakompura ya M23 yari yatangiye kuvuga mu bice bitandukanye. Abarundi baje kwirukanka maze biza gutuma aba basirikare bashwiragira, ndetse nabo bakwira mu masasu menshi cyane yavuzaga ubuhuha. Ubwo guhindukiza imodoka bari barimo byabagoye, biza kurangira bayivuyemo batangira kwirukanka n'amaguru mu kivunge cy'abasirikare. M23 yo yavunderezaga nta mpuhwe yari ifite. Aha rero niho bano babashije kuba bagwa nk'uko M23 yagiye ibigaragaza, ariko kandi nta tangazo rero officiel rigeze rishyirwa hanze ngo bigambe uru rupfu rw'abasirikare. Bisa nkaho aho bigeze aha ibintu biri gukorwa bucece ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru rero arakomeza kugenda agaragaza neza ko mu kwirukanka amasigamana amaguru bayabangiye ingata, bamwe mu bayobozi ba M23 bari bayoboye urugamba nyine muri ibi bice batangiye gusheringa, bamaze kumenya neza ko harimo aba basirikare basa naho ari bakuru kuko bari bamaze kubona protokole bakorewe, maze biza kurangira mu bice bari barimo ariho harashwe urufaya rw'amasasu, nuko nyine birangira bitabye Imana. Uribaza ngo bihise bigenda gute? Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyacitse umugongo. Noneho ni nka kwa kundi ushobora gusanga umugongo iyo warwaye cyangwa se wavunitse, ibice byose biba bisa naho bitari bizima. Kwicara ntibikunda, kuryama ntibikunda, guhagarara ntibikunda, ikintu cyose kiba kigoranye. Ni nako bimeze ku ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aka kanya. M23 isa naho ibacira utirigongo neza nk'uko biri kugenda abigaragara. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo bari kugaragara mu bice byegereye imipaka ya Uvira ndetse mu mujyi mu nkengero. Aha hose hari amabariyeri ya Wazarendo ndetse n'abandi basa n'abagize ubwoba. Ababahaga amakomande ndetse n'ibyo baza kugenderaho bamaze kwicwa, ndetse bivugwa neza ko urwego rwo kububaha bitewe n'uyu musirikare mukuru urimo ufite ipeti rya Lieutenant Kano, ubwo yari arifite kuko yamaze kwitaba Imana. Imirambo yabo ishobora kujyanwa i Kinshasa ndetse ngo igashyingurwa mu irimbi rya gisirikare mu cyubahiro, ariko benshi bakavuga neza ko aba basirikare bapfuye mu buryo M23 isa naho yari yateguye, nyamara mu gihe ari igitero cyabaye gitunguranye. Benshi bakagaragaza ubuhanga ndetse M23 yikoresheje kugira ngo ihagarike iki gitero. Cyasaga n'ari igitero gikoranye imbaraga cyashoboraga gufata M23 kikayisubiza inyuma ndetse kikatuma yongera komongana muri iyi misozi kuko bari babipanze. Ibi rero ntabwo byabakundiye. Intare za Sarambwe zatangiye kuba
kubasheringaho ndetse zitangira kubarasaho urufaya. Nanone kandi hagaragaye ibimenyetso